Asibingelele bazalwane bonke egameni likaJesu. Ngikwethi igaba labo labazali labasha egameni likaJesu. Siphinde simbonge uNkulunkulu bazalwane ukuvuka singabaphilile nokubalo ivenda labaphilayo nalamuhla. Kungumusa kaNkulunkulu ukuthi besingaphinde sichumane simbonge uNkulunkulu nangato i-technology esenda ukuthi noma sehlukene ngokukhonda but iyasixhumanisa sibe together. Ayibonge inkosi yasezulwini. I used to ucabanga nje ukuthi kubalulekile ukucala lusuku licale ngelivu laNkulunkulu, ucala lusuku licale ngomthandazo. Usuke utinikete amandla noma uti-empowerisha ngoba iBhayibheli lithi ivu laNkulunkulu liphilile futhi linemandla. So na ucala lusuku ngekufunza livu laNkulunkulu noma ngekulalela livu laNkulunkulu noma ngemkhuleko utiniketa emandla ekuncoba yonke ingcinamba noma i-challenge yalolo suku lobhekene nalo. Kulesinye isikhathi ukhanza ukuthi sina labanengi ukhanza ukuthi kulula ukuthi khanza ucala usuku licala ngekufunza i-newspaper, ucala usuku ngekubuka ama-status abantu, wabuka benetindzaba letimbi letawudonsa umoya wakho phasi, letawukwenta ukhanze impilo yakho ibhitha noma lolu suku livele lonakalo from the beginning because awukaqali ngalokufanele kucalwe ngakho. Ucala lusuku ngetinkinga talo, kodwa akabonge uNkulunkulu nalamhla ekuseni ukuthi sicala lusuku ngekufunza livu laNkulunkulu noma ngekubukisana livu laNkulunkulu kafishane. Ngilulele nemandla letawukwenta ukuthi noma ke sekuvelana lokuyingcinamba noma ke sekuvelana lokuyi-challenge along the way, but because utiqinisile, because udlile livu laNkulunkulu, utawukhona kumelana naleyo ngcinamba. Kuliqiniso ukuthi impilo ihambe yasifundisa ukuthi as much as sibheke lokuhle each day, kodwa akhona nama-challenges labakhona lavelako. Kukhona timbi lesibhekana nato, ngeke sikwati kubhekana naleto timbi singakathole amandla evini laNkulunkulu. So cela ukuthi ngifunze nalivu laNkulunkulu kafishane encwadzini yaJeremiah chapter number 1 verse number 10. La khona umbhali akhuluma khona verse number 4. Ngexolisa, Jeremiah chapter number 1 verse number 4. The word of the Lord came to me saying, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Lala sifunza khona khuluma uNkulunkulu, ukhuluma to the young man Jeremiah. Leli iBhayibheli lithi abembita uNkulunkulu, ambitela inkonzo, ambitela umsebenzi lotsite, ambitela ukuthi kube khona la kwentako kulomsebenzi noma emhlabathini, ngoba kuso sonke isimo nakuyo yonke indzawo, kuyo yonke isizini leba khona laba dadisha iBhayibheli bayahlola ukuthi bafike bathole ukuthi kungesikhathi la khona Israyeli bekasamhlumbuke khona uNkulunkulu, asacala idolize noma landzela labanye bonkulunkuluwana. Israyeli bekasente lokuba emehlweni kaJehova, then uNkulunkulu wa-raise noma wavusa umprofeti, ngoba kuso sonke isimo lesivena lako uNkulunkulu unendlela yekuvusa umprofeti wakhe, yekuvusa umuntu wakhe angene esikhaleni adlale leyo nkonzo noma ende leyo msebenzi lamuthumelele wona uNkulunkulu ukuthi awende. So iBhayibheli ke lithi Jeremiah livu laNkulunkulu uthi uNkulunkulu ungakabibikho noma ungakafomisheki noma ungakabunjwa esiswini esibelethweni samake wakho, uthi mina njengaNkulunkulu ngakwadi uthi ngaku-ordena ngakuhlela as a prophet, ngakuhlela nje ngathi utawuba ngumprofeti wami
etikwetive tonke egameni lika Jesu. So noma uyakhula nje uvele emhlabathini kwenteka konke uyakhula naye njengalabanye bafana, yet uNkulunkulu vele nakamlethe emhlabeni bekamlethela licebo, bekamlethela injongo lethite, bekamlethela umsebenzi lothite lokufanele ukuthi awu-accomplish noma inkonzo lethite lokwakufanele ukuthi ayidlale nakafika kulomhlaba. Bengicabanga these days ukuthi at times sifika emhlabeni sibute umhlaba ukuthi usiphatheleni, sibute ukuthi yini lekhona emhlabathini kani nemhlaba licobo ubuta thina ukuthi yini la ngiphathele yona Thandizulu, yini la ngiphathele yona umfowethu, yini la ngiphathele yona dzadzewethu, ngoba nasirilizwe noma nasitalwa satalelwa inkonzo noma injongo lethite lokufanele ukuthi sidlale emhlabathini. So injongo ke yaNkulunkulu ngaJeremiah ukuthi abe ngumprofeti noma abe ngumprofeti wakhe kulesive Israel nakutotonke tive temhlaba egameni lika Jesu. Wefika la khona ke uNkulunkulu atembula khona ukuthi empeleni ngacedza ngemsebenzi wakho, ngakuhlelela before ube khona, ngaku-ordaina, ngakwehlukanisa, ngokwehlukanisela umsebenzi egameni lika Jesu. Nalamhla ekuseni kukhona licebo laNkulunkulu ngetimpilo tethu bazalwane, kulikhona licebo laNkulunkulu ngawe. Licebo laNkulunkulu lingawe angeke mhlambe lifane licebo laNkulunkulu ngempilo yami. Licebo laNkulunkulu ngempilo yami angeke lifane mhlambe nelicebo laNkulunkulu ngalomunye umuntu egameni lika Jesu, because uNkulunkulu wabuka sidinga ukuthi emhlabeni ngitsingani, emhlabeni kushodani, wase uthi ke ngawakha umuntu ayovala leso sikhala. Then ke ubeke prophetic gift noma sipho ze prophet uNkulunkulu sibeke kuJeremiah. So wathi nakasibeka wambitela ukuthi ehle emhlabathini ayoprofeta. Kunenvo lebalekile ukuthi ngesingisi bavamise ukuthi behind every commission there is a ministry. Lokusho ukuthi emva kwemsebenzi wonke kunenkonzo lokufanele ukuthi ibe khona egameni lika Jesu. Lenkonzo nayo lokukhulunywa ngayo kuJeremiah ukuthi ungakabibikho Jeremiah, ungakafomisheki, ungakakheki esibelethweni samake wakho, ngakwati mina njengaNkulunkulu. So ngifuna ukuthi lamhla ekuseni kulelivu laNkulunkulu laliconze kuJeremiah. So kunelivu laNkulunkulu nalamuhla leliconze empilweni yakho ukuthi kunaNkulunkulu lokwatiko, kunaNkulunkulu wakubumba, kunaNkulunkulu wakudala egameni lika Jesu. Ngeke kubantu bakwati njengoba yena akwati, angeke bantu bakuconze njengoba yena akuconza. Bantu labanengi bakakhuluma timvu letehlukahlukene, bantu labanengi mhlambe kunengi labangakhuluma concerning your life, kunengi mhlambe longathi cabanga utibone ungiko ngempilo yakho. Kodwa ngiteka ukuthi lamhla ekuseni kunaNkulunkulu lokwati kangcono. uNkulunkulu ubalulekile because ungathi kangcono even kunami. Shothi uNkulunkulu sathi kangcono kunanaku lesithi cabanga ukuthi singiko thina embusweni wakhe egameni lika Jesu. Uthi ungakabibikho Jeremiah noma ungabunjwa, ngakuhlelela ngakusetha apart ukuthi uyaba ngumprofeti wami etikwative tonke egameni lika Jesu. So ngitaka ukuthi lamhla ekuseni kunelicebo laNkulunkulu ngempilo yakho, kunenjongo noma kunemsebenzi lokufanele ukuthi udlale usaphile emhlabathini egameni lika Jesu. Ngicela ukuthi sithandazeni nalamuhla ekuseni. Babe siyalibonga live lakho ngegama lika Jesu Kristu loyinkosi. The same God who spoke to Jeremiah, you are the same nalamuhla ukhulumisana netimpilo tethu egameni lika Jesu Kristu lophilako. Sende Nkosi siliconze licebo lakho ngathi, sende babe kufike la khona siyawubamba khona naku babe lo wasithumela ukuthi sitewukwenta emhlabathini egameni lika Jesu Kristu.